Kuyinjabulo nalamhla ukuthi singahlephulelana liqiniso lelivi laNkulunkulu ukhona lapho udivalele khona kulesikhathi lesinje. Encwadini yaJohane sahluko 16 kusuka kuverse 6 na-7 lithi, kodwa njengoba senginitshelile nje tinhlitiyo tenu setilusizi. Jesu uhleti nabo bafundi bakhe sewubatshelile ukuthi sewutawuhamba. Tinhlitiyo tabo tabalusizi, tinto tashintsha ngoba sebangena kulesinye isikhathi, kulenye isizini. Basuka kusizini yekuba kanye kanye, yekuba ndzawonye, yekuhlephulelana, yekubonana, yekuphathana. Baya kusizini yekuphila kepha bangasabonani, bangasaphathani. Nanathi sikuleyo sizini leyo. Beyimnanzi isizini yekubonana, siphathana, sichawulana. Sesikusizini yekuphila kepha singabonani. Uthini Jesu kulo verse number 7? Uthi, kodwa yebo le sizini iyashintsha. Jesu sewunakodwa. Uthi kodwa noko nginitshela liqiniso kungcono. Singisini lelinye lithi it is expedient. Lelinye lithi it is for your benefit. Lelinye lithi it is for your advantage. Lelinye lithi it is for your profit. Ngalamanye amagama leli phimbo lelakhuluma ekuqaleni makudalwa izulu nemhlaba, liphimbo lelathi kuhle. Seliphindze liyabuya nala kuJohane lithi kuhle. Sihloko lengikhulumela kuso kulo mlayeto ngulesithi it is good. It is for your good. Kuhle kuwe. Yebo sivalelekile nyalo sikhweshelene. Jesu wakhuluma lamagama abona tinhlitiyo tibuhlungu. Abona ukuthi nyalo ngeke basathinzana njengalokhu bekwenteka ngaphambilini. Liqiniso ukuthi labafundi labe beve kufuthumala kwelithandvo, kunakwa, kugezwa tinyawo, kuphiliswa kwabo nekuphiliswa kwetihlobo. Babona bophethwe amabhizinisi abo, bakhona kufaka emadweba emantini, kwaphuma netinhlanti. Sebayabuka nyalo bathi yebo nini, vele nyalo sesitawuphila ngendlela lensha lehlukile. Yakhuluma inkosi yemakhosi yathi it is for your good. Kukahle, kutaniphatha kahle kuhamba kwami. Bathi labafundzile ngekujulajula le nyoni lekuthiwa lukhozi. Uma ngabe labantwana bayo seyifuna kubathutha kusizini yekufidwa, batokhona kuyotitholela bona kudla. Iyaye ihliphite lesidleke langaphasi kanzi kunemanyeva. Bese lamazini athi makahlatshwa ngilamanyeva afunze kusebenzisa timbiko tawo. Lenhloso yalamanyeva akusikuvisa lamazini buhlungu. Inhloso yalamanyeva akusikuthi labantwana babese bamila timbiko. Kepha inhloso yalokuthi bahlatshwe beve buhlungu kwekokuthi bafunze kusebenzisa labanako. Wena nami sinempilo lensha. Masikholwa kuJesu sinempilo lensha. Ngalesinye isikhathi sihlala kumbe sibe ngemazini, singafunzi kusebenzisa emamasela emandla alempilo lensha. Kunenzuzo kulesikhathi sekuvalelwa, kulesikhathi sekwehlukana, kulesikhathi sekungabonani. Lesikhathi lesi asinake nathi tinho letimbili. Lokuyinzuzo lenkulu number 1
It is good because it is an opportunity to exercise your godliness. Kulithuba leli lekuthi emamasela akho ekwesaba uNkulunkulu uwedwana aqine. Encwadzini yaThimothi wekucala sahluko 4 verse 7 lithi ungahambisani nezinganekwane tetayete wena kumesaba uNkulunkulu. Kungendeka kulesikhathi sethu sekwehlukana you are exercising sikhathi sakho exercise yourself. Kude lotawuthi ungasendi sono. Kude lotawuthi thandaza. Kungendeka umuntu lotamuva athandaza nguwe. Exercise impilo lensha lese unayo nyalo. Kungendeka umfundisi lotamuva akufundzela akukhumbuta emavesi lamanye kumbe longawadi umfundisi wakho nyalo lokusikhweshelene lokusehlukene kungendeka kutaba nguwe lotamuva uphindze kufuneke ukuthi uthi amen ngekuye Nkosi usho kuwe. Mangabe ushadandla kungendeka kufuneka ukuthi utishumayele wena uphindze utishayele wena tandla. Lesikhathi sethu sekwehlukana akusiso sekufa kepha kokuthi lokho lokukhona kuwe kuthole impilo kuphumele ebaleni. Lesikhathi lesi kungendeka isikhathi sekuthi utatifundzela wena imibhalo kude boAsha lonabo labatawuhamba baphethe indishi yeminikelo behla benyuka. Sikhathi sekuthi seku-exercise emamasela akho emuntu lomusha lofuna kukhokha umnikelo lofuna kukhokha tishumi. Nguwe lotatikhokhela, nguwe lotatibusisela, nguwe lotatihambisela. Lesikhathi seku-exercise sekutraina sekuqinisa emamasela akho akamoya. Kwesibili, lesikhathi lesi sikahle ngoba silithuba lekwakha bungani lobuthuthukile lobuqinile namoya longcwele. Jesu bekahlethi nabo isikhathi kumnanzi sekungasimnanzi kwehlukana kepha inkosi yelizulu yakhanza kufanele yathi angikhweshe khona kutota lomunye umsidi lo njengami. Ngiyathi ukuthi mine kanye nabo bonke kumbe labelusile sinawo lo mona wekuthi siyafuna kubonana, siyafuna kuba ndzawonye, asifuni kwehlukana. Kepha Jesu wathi lithuba ukuthi ngihambe asehlukaneni ngoba masingehlukani ukhona umuntu longeke athole lithuba kanzi umgcoka naye moya longcwele. Ngesikhathi wena nami singasabonani, singahlangani, singevani kuthandazelana, akube lithuba lekusonzelana nekwakha buhlobo nebungani lobujulile namoya longcwele. KuJohn 14 verse 17 liBhayibheli lithi yena ungumoya weliciniso. Live lelingeke limemukele ngobe lingamboni futhi lingamati. Kodwa nini niyamati ngobe uhlala nani futhi uyawuhlala kini. Leli thuba leli akusilo lithuba lelihlane nje kepha lithuba lekuva lohleti kuwe. Akekho eceleni kwakho kepha ungekhathi kuwe. Bungani kucoca kukhulumisana namoya longcwele. Kucocisana kuhambisana naye akuwe moya longcwele. Ngesikhathi angekho emaphimbula amanye lowevako, ngesikhathi kungekho lomunye lomvako athi amen, moya longcwele wangathi bewungevana naye kakhulu kulesikhathi bungani bakho naye bundlondlobale ngoba
uthi Jesu utawuhlala kini. Aphindza aqhubeke Jesu lithuba lelihle lekwehlukana singahlangani physically. Encwadini yamaseRoma sahluko 15 verse 30 lithi ngiyanincenga bazalwane ngeNkosi yethu Jesu Kristu nangeluthando lwamoya, luthando lwamoya. Moya longcwele uyathanda. Ngalesinye isikhathi siye sithatheke kumbe kubantu labasikhombisa kusithandza, kepha kulesikhathi sakho wedwana, lock yourself and experience the love of the Holy Spirit. Akube sikhathi la khona unambitha luthando lwamoya longcwele, the love of the Spirit. Encwadini yamaRoma sahluko 8 verse 26 na 27 ngalokufana nako moya uyasisita ebuthakathakeni bethu, ngobe asathi ukuthi kufanele sithandaze kanjani, kodwa moya usincusela kuNkulunkulu ngekububula. Kulokuthi valela kwethu singehlukana nebantu, kepha sikhathi sebungani. Nangumngani lotakuthandazela, nangumngani lowethembekile longede longalali. LiBhayibheli lithi moya uyasikhulekela, namoya waNkulunkulu uyakukhulekela. Isikhathi lesihle lesi, yebo kubuhlungu kungabonani kwehlukana, kepha lithuba lelihle, moya longcwele shall be interceding for you. Verse 27 wakhona uthi kepha yena lophenya tinhlitiyo uyati ukuthi yini umcondvo wamoya, ngobe moya uncusela labangcwele ngekwenzando yaNkulunkulu. Yati ukuthi lo mngani lo ngumoya longcwele ukuncusela ngekwenzando yaNkulunkulu. Mawuvalelekile awukadivaleli wethwana, udivalele nemhlobo lomkhulu. Lathi Jesu kukahle sehlukane. Ake sewubuke nawe ukuthi uyati kuthini. Kubuhlungwana kungababoni nabanye, kepha kukahle senginelithuba namoya longcwele. Moya longcwele uyayati inhlitiyo yabantu, kanti futhi uyayati inhlitiyo yami. Utangibekela athatha kulokujulile enhlitweni yami, kumbe nami lengingakhoni ukukhipha ngemavi emlomo, kepha moya longcwele uyawuthatha ekujuleni. Johane 14 verse 26 lithi kepha umeluleki moya longcwele babe latamthumela egameni lami utanifundzisa konke. He shall teach you all things. Akabonge uNkulunkulu. Mina njengemfundisi, I teach you some things, ngikufundzisa letinye tintfo. Kepha moya longcwele uthi lesikhathi se-lockdown, sikhathi seliclass, utabe atifundzisela wena tonke tintfo. Lingenele leli class limahala. Ufunza tonke tintfo, kepha utifundza mahala. Lo thishela lomoya longcwele ukufundzisa 24/7. Kusho ukuthi akayithatha ibreak, nguwe kuphela longathatha ibreak, but akabhadalisi. Lo thishela uletha lonke lwati loludzingile. LiBhayibheli liyachubeka lithi usembulela nalokudala. Uma ngabe khona lova ngathi awukwati kahle, ungahlupheki. Thishela wakho uyati ukuthi yini lekufuna uyati nini. Ngeke ahlale lo thishela ngoba uyatembula tintfo. Lokhu lokwatiko nyalo lokwembulekile kwenele ukuthi ungakhona kumphilela uNkulunkulu, ungahlupheki ngalokungakembuleki. Bese encwadini yaJohane sahluko 16 livesi laka 13 lapho lithi kodwa moya weliciniso nakefika uyawuniholela kulo lonke liciniso. Leli qiniso lakufundisa lona utawuphindze akuholele kuko, uyawukuholela. The Spirit of truth, He will guide you.
utawukuhambisa kuthi leli qiniso-ke lebe ngilisho kuwe naliya lapha ngilo lela angeke uduke ngoba futhi Roma 8 verse 14 lithi labo labaholwa ngumoya waNkulunkulu, labo labaholwa ngumoya waNkulunkulu. Sikhathi se-lockdown, sikhathi sekuthi utivele ukuthi ukhona umholi, ungumoya longcwele. Ngesikhathi bonke labanye ungababoni, ukhona umholi, ungumoya longcwele. Utati holela wena, he will lead you. Ngoba iBhayibheli lithi emadvodzana nemadvodzakati aNkulunkulu aholwa ngumoya longcwele. Angigcine ngekuthi bafana bemaHebheru bathi mabaphuma emlilweni, baphuma bangenamyocu, baphuma banganuki umlilo, bebaphuma emlilweni. Kepha baphuma bede indluthu, baphuma banganuki. Yini labaphuma nayo? Baphuma bamati uNkulunkulu kangcono. Uthi uNkulunkulu akeme eDulu, akahambeli khashana. uNkulunkulu uba nami nangesikhathi bangekho labanye. Nawe ngineliqiniso, kungaba khona kuthinzeka lapha nalapha, kepha ngeke uphume neliphunga lalesimo lesendekako. uNkulunkulu utawubona ngaloko ukuthi uNkulunkulu beka nawe. Kwangathi lesikhathi se-lockdown akube lithuba lekuthi utawuphuma ustrong ekukholweni kwakho. Emamasela akho ekukholwa atawugcina. Utawuphuma ustrong, udisciplined etintweni takamoya. Ngoba utawufunza kutendela tintfo uwedvana. Utawufunza ukuthi thandazela, utawufunza khokha iminikelo. Utawuphuma ustrong ekumatini Jesu, ngoba ngesikhathi bonke labanye bangekho, Jesu wethembisile wathi lo moya longcwele utawuhlala kuwe, akube yinzuzo kuwe. Njengalokhu Jesu athi kuhle ukuthi ngihambe, ngoba mangihamba manje ongcwele utawuda abe nawe. Yathi mzalwane, lesikhathi lesi akusiso sekubaba, akusiso sekutibulala, sikhathi lesihle kakhulu. Kwangathi ungativela lothando lwamoya longcwele, utivele kuthula kwamoya longcwele, utivele kudududha kwamoya longcwele, utivele kufundziswa ngumoya longcwele, utivele kuholwa ngumoya waNkulunkulu. Babe longcwele siyabonga ukuthi kunjalo futhi kuyawuhlala kunjalo, kube luthumo kuwe, usatinakela nangu longcwele wakho. Amen. Bese kuthi loyo-ke longasende isinqumo sekuthi moya longcwele ngaJesu, ngekukholwa ngiJesu angahlala kuwe. Nayo inombolo kulo mthandazo kulesivumo lesithi, Nkosi Jesu, ngiyakwemukela wena njengendodzana yaNkulunkulu lophilako, uthi ube ngumsindisi wami, ngitakukhonda njengenkosi yami. Kuyawuba kuhle ukuthi sixhumane ngaleto nombolo kuze ukuthi siyawuchubeka sikhuthatane. Amen.